no da ne uzimamo previše vremena. Danas je zaista jedna poslastica, možemo reći, ove čitave galerijske sezone ove godine u Varaždinu, pogotovo u Gradskom muzeju u Varaždin. Stoga eto, da ne duljim, puno hvala našoj kustosici Elizabeti Igrec koja je postavila ovu izložbu. Ali ova izložba je posebna po svemu nakon što je dobio i veliku nagradu za 2023. godinu HDU-a, tako da smo bili sretni da i to smo prepoznali i da je u biti Rogina izlaže kod nas. Ono što je najvažnije da predstavljamo cijeli njegov u biti opus od 2017. godine do 2023. Znači od njegove diplome na nastavničkom odjelu Akademije likovnih umjetnosti u Zagrebu pa do danas. Nekako smo se ipak više koncentrirali i Domagoj sam je imao u biti želju da se više predstavi i Varaždin i varaždinskoj publici recentnim radovima, tako da velika većina radova je ipak nastala u periodu 22. 23. godine. Objedinjava u biti nekoliko ciklusa, u biti i sami kad ste vidjeli ovu izložbu i pogledali radove, dosta je raznovrsni tematikom. Dakle, imamo tu ove monolite koji su biti neki start bili, neki početak njegove, možemo reći, pravog slikarskog izraza, nakon kojega onda kroz te monolite u biti stupa i počinje raditi pejsaže koji su u biti neki izvjesni atmosferični pejsaži nekog bespuća, nekih sumornih, tmurnih prostora, ali koji u biti načinom slikanja kojim on radi u biti pokazuju u biti tu njegovu vjeru u pravo slikarstvo. Svaka slika mi je bila poseban gušt za radit, tako da naravno tim slikama novim sam pridružio neke stare i evo ga, 41 slika je tu, mislim da tvori jednu dobru cjelinu i bilo je uzbudljivo postavljati ovu izložbu. Tu su pomogle dakako i Elizabeta i Vida i bez njih bi bilo malo to kompliciranije. Mislim da pola postava ide u njihovu korist, ali evo, baš smo bili dobar tim i ne znam, budete vidjeli naravno kad malo prošećete po galeriji da li je to po vašem mišljenju dobro postavljeno, da li slike funkcioniraju svaka za sebe i u cjelini. I ne znam, evo, meni je ovo jako bitna večer i hvala puno još jednom da ste došli, hvala puno na pozivu. Ušli smo u ovu zgradu i došli smo gore i ovdje je gospodin Domagoj Rogina postavljao svoju izložbu. I mogu vam reći da se ministrica toliko oduševila, skoro raspametila. Jao, vi postavljate njegovu izložbu. Mi imamo u Runjaninovu u sjedištu Ministarstva kulture nekoliko njegovih slika. On je najbolji mladi umjetnik u Hrvatskoj. Svaka čast što ste organizirali ovu izložbu i zato se zahvaljujem i Elizabeti i Miranu koji su se na to odlučili. Ja se nadam da ćemo i u fundusu Gradskog muzeja uskoro otkupiti neke slike od Domagoja, da nećemo morati se sramotiti ovako kako se sramotimo sa slikama Miljenka Stančića i da će se te slike izlagati.